kakang goba go monnate ga kaka go tsenela tša thobalano motho wa mme a le matšatšing a gagwe. Professor Mremutlo o tlo re hlalosetša gape bokotsi bja gore go kotsi ga kakang gore motho wa mme a no re ga fetša go fetola mongatwana wa lehlapo a no o lahlela kua ba bangwe le kgono le mohlomongwe ke lona lebaka la gore le se ka tlhola matšatšing a lena ga botse ba bangwe e ba amile ka taba ya go hloka bana ka kapa empa ka baka la gore o a tseba gore nna wa ke no ba ngwana Yesu a ke tsebe selo dilo tše ke tlono ke le nna ke no diko ka Professor Mremo gomme mo ka kapa ke swere lebotlelo fa ka kapa le ngwadilwe Mkhulu Mremi Herbal bleed heavily ke gore mohlomongwe ge o bona lehlapo la gago leo le sa emišego gore leo le no tšwang ka maatla ebile le sa eme mohlomongwe o tekwela dipeini ka nako tša gago tša lehlapo goba mohlomongwe matšatši a gago a lehlapo ga ye maplekete tšatši lengwe go o sa raua nna ke a tseba gore ke le bona ka beke ya bobedi o no bona beke ya mathomo le re tsururu goba o bonela ka beke ela ya boraro mola wena o emetše beke ya bobedi ka beke ya boraro o kwe gore tsururu ka nako nngwe o no bona go sa tšwe seng goba ka kapa gomme le botlelo le ka kapa le thuša le ka mohlapologo gomme tše ke dipitša tšeo di apeiwago go tšwa gona ka fale a ga Matlala Ramošebo a ga Professor Mremi le botlelo le mane jwale ga go netaba ba tlo re hlalosetša tšona ka moka gomme go ya ka mogo ba ntlhaloseditšeng ka gona ba ile ka kapa go tlo ba le batheeletši kapa motheeletši wa mahlatse wo e leng gore ka kapa o tlo tikwinela lebotlelo le ke moka ua lona ke 250 gomme ba re ge o le winne o le kgauswinyana wa kgona go tetatela ge o le kgole ke mo e leng gore ba kgona go le Korea ke moka wa lahlela klipanyana ne Korea I ne transport fee all right owa ka kapa o rata tšhalete kaka se jo bolla ka nare jwale ba rawa ba re ge o le khujana ke moka wa ba tlo no driver ba tle ba go tlišetša lona ke moka wa tsa wa no tenwela monna wa tsa wa no tenwela a jole ke tsona tše re tlabeng re di lebeletše matšatšing a letšatšing la lekgono ka kapa a gomme lehlapo le go ne le bomme ba bang bao e lego gore ga ba le bone gabotse ka kapa ka nako nngwe le tšwa ka bosese ka nako nngwe le tšwa le kgahlile ka pele o nape o maka le gore na jwa le banna lehlapo le kgahla jwang le tšwa ka re ga teng ya motho ka baka la re ka gare ga teng ya motho go a fiša go no dula go hutumetše jwale nkane lona le kgahlile lo tše re tlo di ikwa ka moka magagešo ka lo tše re tlo di ikwa ka moka o gona profofa a gomme re dutše fela metsotsong e masomepedi tharo fela go itšwela go ere ya senyane 23 minutes after the hour 9 o'clock nna ke nna ka kapa ya radio magagešo a dumelang ka fao ka matlerekeng le ka ratho ke ga Matlala Ramošebo ke na le ngwana mmufa a ke re jwale ba sa taramolla dithapa
tšo o dutse gona mowe letlakaleng la wa Dr. Mremi, letlakaleng la Dr. Mremi ke mo e leng gore re tla be re le life gona a ge e ka ba mohlho mongwe o nyaka go re bogela ga botse thui eno tikirela data ngwana magolo ka baka la gore letlakala le kapa seo re tla be gore se re tswelela mo go lona ga le na free mode. Jwale magagesho re le banna le basadi banna ba gesho go rong kudu kapa go fošagetše kudu gore o le motho wa ntate o no re mme wa ka ntlong kapa lekgarebe la gago le go botša gore ke matšatši o no kry-a o sa le tshepe gabotse. Ke a tseba gore la tseba tlala le theka magagesho tlala le theka mane ga e rerešene jwale ke mokanapile jwale ga o sa nyaka o te tshwara wena gore ge mme a rawa ke bona ke mo matšatšing kaka ene le wena mme te potšiše gore na ke ka lebaka la eng ntate o ge ke re ke matšatšing a nyaka go te ponela ka gage matlho ganeng ke eng ntwe ke e dileng kapa ke eng ntwe ke e dirang ye e leng gore e dira gore ntate o a se ka ntshepe gape ntate o go ra gore o na le mabaka a gore a raya ke bona mara ye ke sa ikwešišeng ke le kakam ke gore o re mola o bone ntate mara o no ra wa ere ke no re gannyana nka se fihle go le mmaboa ke tlo no tsena ka no ema gona potšišo ke gore na o ka ema na o ka ema o no kry-a monna dipitša dikgaba-kgaba ba napile mafehlo jwale a le ready go fehla hure pasop ka gare ga lerato ka gare ga manyalo go hlokagala tshepano o dula jwang le motho o sa motshepi o ratana jwang le motho o sa motshepi ka baka la gore ge o sa motshepi ga go ne ntwa tlo tsogang a go boditše yona wa e dumela o nyaka go dula o le Thomas Magolwa ka go bona go swana le Thomas wa ileng a no rae kwa morena Jesu a re kgotso e be le lena barutwana ba ge ba tetswaletse ka re ga ntlo le halagala ba bangwe ba rawa ke ena Thomas a re never o ena re mmolokile o a se ena ba re Thomas a re never go fitela ebile morena Jesu a re monna Thomas tsentšha monwana mo monwana o tsena a re tsentšha mo Thomas monwana o tsena a re Thomas ka ba gona ra ene ke ena jwale le wena o nyaka go no itira tsotsi o swane le Thomas Magolwa ka go bona mme o ra wa ka ema gabotse tate o ra ke bona gane gabotse o bona eng a 26 minutes past 9 o'clock ba mpoditše gore e tla re ge e dula gona fa le seripagareng sa metsotso rabe a re namela le yena Professor Mremi a tšea sebaka a dumediša motheletše kgole le kgausi mo a ka beng a re theleditša le gona gape re lemetše a re kgone go gaša re sa tšwe ka TV ka labobeding la bone a dula gona fao o seke wa šuta ngwanešo nke ke dire ka tsela e summer, autumn, winter and spring, all year round. We continue to be your number one source of information. MCRS 96.3 megahertz. Pitša a kgolo le nyane gore na di a swana ka gore ba rena ditaba tše kgolo le tše nnyane tšweletša lenano la pitšeng tše kgolo ge o fetša o romele bothata bja gago ka nomoro ye 066 070 3413 a re kopane go pitšeng tše kgolo mošupologo tlhala bone iri ya senyane go fitlha iri ya lesomepedi bošego a kubukwena a ba itla go ena ba re meogo ya chiwana a baraka kapa a re bone kubu Chuanyana,
chuanyana ngwana ka ga ibele fast Badimo ba go bona Badimo ba go bona Badimo ba go bona o mole Badimo ba go bona Badimo ba go bona Badimo ba go bona o mole le ba re no ba itlhobogile le ba re no ba itlhobogile ka wena o sa phela bana ka mole ka go tloloka o ka se felele go le jwa le go fitla mafelelo yele 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 botšiša rena re go botše botšiša rena re go botše re tswa gole 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 re tswa gole 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 morago go be go sebalo le be re yanta re šeba ka legae go molela bona go molela badimo ba go bona 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 go molela marega ngwanaka e no ba marega ebile selemo e no ba selemo ka kapa e no ba ka kapa professor Mremi no ba professor Mremi o ka se moremu le nna o ka se nka kapolle never ga se megokgo ya ditšhiwana ka moka ye e leng gore ga e wele fase mengwe ya wena ka baka la gore go ne le bana ba ba hlokofaletšeng ke batswadi ba godiša ke bo malome ya bona ka kapa ba godiša ke meloko le metswalle ga ba ne hlompho bana bao ngwana bona go mokgalema gore gape o bona ke se ne mma o ka re ko wena o bolaileng mma o ka re ko wena ka kapa o no tšereng selepe wa kgebetla mma go moroma o rawa gape ba nthoma kudu ba bona ke se ngwana a bona ga go netaba ba re ba lokile a ge o le tšhiwana o godišwa ke batho ba e sego batswadi ba gago o gopole gore ba go tšere ka lerato o sene batswadi ba ikemišetša gore o tlo ba ngwana bona le lena mane le sekele ba roma le ge go fiša wa tsa motho ga a tswafe go no re a nabile maoto ye letšatši le fiša rega a le kwa re le a fiša mara a rome ngwana lebenkeleng jwale ga go nyakege magagešo nkeke ka molatlong tša baroka ka fale mara a ke tepone mo telebišeneng ma ga nenkane go diagawa bona ore nkeke ka molatlong tša baroka ka fale ke ba kgwagolle prof malome ka kapa ga ke go dumediše
ke dumediše magoši ya rena, ke dumediše bommakgoši, ke dumediše baruti, ke dumediše bommamoruti, ke dumediše dingaka ka moka, ke dumediše bommangaka, ke dumediše setšhaba ka moka ka kakaretšo, batheeletši kgole le kgausu, meloko le metswalle, batheeletši ba seyalemoya se sa segagabo rena ka pitšeng tše kgolo mananego ka moka. Ke a letamiša batheeletši ba ba theetšang Motse Community Radio Station, ke a le leboga thekgo ye le re fang yona ka mehlala ka matšatši, ke leboga le bašomi bao ke šomago nabo le malome ka kapa mong wa go apea dipitša tše kgolo ka fang. Awa ene ke a digadika ma awa ke a digadika prof. Professor man re leboga madume prof ebila wa re amogetše ka tlatše pedi tša borutho gomme ga gone molato professor ga gone molato felo nke re tsene mola diputšong tše e leng gore go šetse go na le motheeletši o mongwe a šomo wang inbox a gore ga botse lehlapo le fela ge mosadi a na le mengwaga e mekae mara ka baka la gore ke ka baka le o re tlišago dipotšišo gore ka baka la gore re a tseba professor gore kua gae ge ntše o bolela gone o mongwe o tiputšaputšišo mara ka baka la gore ga a kgausi le wena ga a kgone go arabega jale ke ka baka le o reng mo mosegareng mo gentše re founelana ba bang ba rawa ka kapa o se kwa tlosa founa e tla ka keno re leka go nyaka go setšha gore diputšišo tše batheeletši ba ka bang le tšona mo hlogo poledišanong ya lekgono e ka ba tša mohutamang ke mokana pele re ya ditše re diša moyeng professor a re nape re mo arabe. Ga botse lehlapo mo mosading le swanetše go ema ge mosadi a ne le 45 years go fihla go 55 years santše lehlapo le be le eme ge e le gore motho wa mosadi mmele wa gage o sepela ga botse ga gone mo e leng gore go ba le diphoso gona kapa malwetši kapa maybe treatment e leng gore maybe wa išomiša or maybe o thoma go sahlela ke malwetši a itseng maybe a dipopelo a o e leng gore a ka mokhosetša gore a tla bone lehlapo le sa eme mara mengwaga ya maleba ke 45 to 55 years. Re a leboga tloutša baroka re a leboga professor. Na lehlapo le thoma ka mengwaga e mekae mo mothong? Malome ka kapa ga botse lehlapo ge re šetše re lebeletše nako ya go thoma le mengwaga le thoma ka 12 years. Le thoma ka 12 years le ka no re ge le seno thoma ka 12 years wa ra gore bo 13 14 la ema and then tshepelo ya lona ga botse le thoma ka 16 years go ya ka bolona and then go thomile one 16 years le atla a le sa ema go fihlelela go mengwaga ye re bolelang re re e santše le thome go ema ka 45 fihla mola go 55 ke ka baka leo ba re go batho ba bomme menopause o ba thoma ka 40 kore go ka thoma wa 40 then dilo tše dingwe ga di sa kgona go bereka ga botse mo mmeleng professor na lehlapo ka bolona le fetola matšatši goba kgwedi ka kgwedi le tla ka tšatši le tena lehlapo malome ka kapa ge re šetše re ya nneteng ga botse ka molao be le santše le no fela le sepela ka date ye e leng gore gantši le go tšwa ka lona mara ka lebaka la gore matšatšing a bolekgono baswa re temogela malwetši a mantši ka lebaka la malwetši le di-hormone go kgonagala gore nakong ye nngwe kry-e le gore lehlapo ga letle ka date ye teng nako nngwe kgwedi e tla motho a le bona ka di-13 nako nngwe le thome le kgwedi nako nngwe le bowe le ya ka gore o na le medication e o leng godimo ga gona na like baswa ba gone jwale ba bantšhi ba e leng gore e sa le baswa ba hlaba ba šomiša dilošidi ba re ke di-contraceptive tše e leng gore di thibela gore motho a se ka ba mo mmeleng and then ba bang ba berekiša medication e leng gore o ba khosetša gore pheletšong o kry-e motho e le gore o ya lehlapong gantši le sa eme that's why re re date tša gona di ne go fapana and then nako nngwe a kere motho o tla go nna ke le moremi ga a fihla o no nyaka dipitša a nyaka eng and then motho a se bolele nnete
and then o kry-ile gore ke mofa pitša a ke fetse mo fa pitša ela ebile a sa tswa last week le thome gape lehlapo gape so a letle ka nako e teng le ya ka bolwetši tsona dilo tše tša go hlaba tše ba di berekišang tša matšatšing a bolekgono and then go fapana le ka malwetši re a leboga prof re a leboga ge motho wa mme a šetše a thomile go bona lehlapo na seo e ka ba sešupo sa gore nako nngwe le nngwe a ka ba mmeleng ge motho wa mme malome ka kapa a šetše a thomile go bona lehlapo ge mosadi a fetša go bona lehlapo after 14 days a bone lehlapo go ra gore mo go yena mmele wa gage o itukišetša gore ga a ka gahlana le motho wa monna a ka ima le ba ready la emela motho wa monna motho go ra gore after 14 days a ka no gahlana le monna sa itšhireletše o tlo ima gape bjale o ra re bo papa ba beredi bjale ge bomme ba ka raoa ke feditše lekgono a napare go tloga lekgono kore ge mosadi a fetša go fetša lehlapo bala matšatši a 14 ge ile gore o nyaka ngwana le yena ikwa nke o e bušeletše prof ge mosadi a fetša lehlapo la gage ga kere o le feditše lekgono wa bala go tloga lekgono go fihla ka matšatši a 14 ko gore ka mogare ga 14 days se sengwe le se sengwe se ka direga ka mogare ga matšatši a 14 and then ka lela bo 14 le lela le ya tloga mo lebeng le dutse gona le ya tsamaya ka no tšea 48 hours le ntše le tsamaya and then ge wena o le monna o gahlana le mosadi and then go ra gore wela mosadi o ready gore nka ba mo mmeleng gabotse go ira gore prof gore motho a kgone go ikwa gabotse tabe a tetšele maele ka mogare ga 14 days ge batho ba nyaka ngwana kore ba dule ka mogare ga 14 days ye ko gore ge motho a re ewa santse a tlogele mosadi a re 14 days ka letšatši la bo 14 a bothola kampane o le tšeele leave ko gore ka mogare ga 14 ka mo a go diege selo ka tšatši la gage la bo 14 15 tšea leave ya matšatši a mabedi and then le thalokele le tlo bona hlabiro o tla fihla wa bona profo batho ba bontate a se batho le go tlotlo ba sekela di-calendar mara ke nagana re go tloga le kgono o thoma re ge mme a rawa ga ke tekwe ga botsebile ke feditše le kgono nambile a napa a thoma a re one ge e re 14 e re 15 nka re ke ya bona ka tšatši la bo 14 a swantse a namele bese a boele morago prof bokotsi bja lehlapo leo le bonalago ka bosese goba le sa bonale ge motho wa mme lehlapo la gage le sa tšwe gabotse go ya ka mokgwa wa maleba goba le sa bonale at all mara a sa le mo mengwageng ye e leng gore o swantse a le bone gabotse tabeng ya lehlapo le leng gore malome ka kapa le ne go setšwe gabotse nakong ye ntšhi re kry-a e le gore ka mo tumelong ya segaga bo rena go ba le mokgwa wa bošaedi bo bo bang gona bo boriang ke rena batho ba baso ka nako ye nngwe o kry re thibela bana ba batho gore lehlapo la bona le seke la tla gabotse a ke ebea gabotse batho ba ikwešiše kgole le gausi kua gae ba leng gona go a kgonagala gore ka nako ye nngwe motho wa mosadi madi a le a re a ntše a sepela ka tshepelo ya gona mo mmeleng wa gago ga a santše a tlatšwe go be le mo e leng gore go formega close and then ya kgonagala it's common kore ene go direga go batho ba bantši and then e go kgonagala gore e boe gape ntoela e hlame ke batho ba go dire gore wena every day ge o santse o bone di-date tša gago o kry-ile gore go tswa di-clots and o kry-e dinkga o kry-e nako nngwe ge di tswa o e kwa bohloko so madi a motho gabotse santse a no tswa gabotse a se ka tshwenya motho ge mosadi a thoma a ekwa dipeini tše dintšhi and then madi santse a tswe re ebitša gore ke ntwela ba reng ke selumi ke ntwela re monyakelang dihlare tše dingwe tše pedi ba re ke selumi se segolo le se sennyane re se tsentšhang ka gare ga dihlare tše di leng ka gare ga container e re di hlakantšha le dihlare tše dingwe gore madi a gage a re ga etswa a tswa gabotse a se ke ya mo tshwenya gobane motho o mongwe le mongwe wa mosadi ka molao o swanetše gore ge nako ya gage e fihla madi a gage a tswe
re a leboga professor. Na ke eng se se dirang kapa kere go hlola lehlapo leo le tšwago le kgahlile o sa tšobola ka lona go ndwa le gore ka nako nngwe ebile o kry-a lena le monkgo e leng gore ga o kgatlhiše yang. Nakong e ntšhi baswa a re maybe motho o no diphumula ka tissue a itše a e lahlela mola. Ya kore motho o no lebala like le sekolong motho o no tlogela mesamelo ya beng a ithuša ka o no e tlogela gona mo a tsamaya o lebetse gore ketsi wena le ngwana wa ga mokete ga le boledišane wena le mmago mokete ga a le kwane then ba tšea ntwele segale o sa le ngwana o sa ne bo ma 20 something years mare every month ge o ya di-dating go tšwa di-clots tše dintša go thuša then madi a gago ga re a tswa a nape a sepela gabotse kry-a motho a šetse a ya di-dating for more than maybe my 8 days yeah so nako nngwe le tlwala ke batho nako nngwe ka lebaka la gore motho o mongwe le o mongwe wa mosadi go a kgonagala gore go be le tlot mo e leng gore ya fomega gona ge madi a ntše a etswa mo mothong wa mosadi so nako nngwe it's common nako nngwe e dira ke rena batho ba baso prof ya na ge mosadi a re go ntšha mesamelwana ya lehlapo kapa mengatwana ya lehlapo a no lahla fela bokotsi ba seo e ka ba improv ke nyaka jwale re se ke ra dula tlhagong ya gore ka nako nngwe ke tlhago kore re dule kore ke nyaka gore o tsenelele kudu mo tabeng ya ge motho a mme a lahlile tissue yela kapa a lahlile mosamelwana ola wa lehlapo bokotsi ba ge ba kereile mosamelwana ola ke eng kore ke nyaka gore o no o dula mo go yona bomme ba ikušega botse prof wa bana mo malome ka kapa re bolela ka bokotsi bo bogolo ba go feta bogolo re bolela ka madi re bolela ka madi a gago bokotsi ba mathomo ke gore ba tlo go tšeela mahlatse gona mo mading bokotsi ba bobedi madi a le ge ba ka bereka ka go affecta pelego bokotsi ba boraro ba ka go senya popelo bokotsi ba bone ba ka go ria gore o le mosadi o nonkga le go o dutse se o nonkga kore go ka re o tsena le monna ka mogare ga kamora le a re le a teketla monno a ka batswa ka masa ba fetša kore bokotsi bo bogolo ko gore o tsebe gore dimpho tša gago di ka tšeiwa bokotsi bo bogolo kore o beya bophelo ba gago risking ba ka go ria gore o bone madi a sa hlo a sa ema o gopole gore sekgwa ge seleso se ne tlhare tše dintšhi tša go fapana re na le setlhare se e leng gore mosadi ga a ka se tshela fela once a se tshela o tumelong efe kapa efe wa se tshela wa di-dating di tloga so ge ba ka tšea madi a la gago a ona mesamelo la gago ba o tšea ba go hlakantšha le sona setlhare se ke se bolelang o ba bothateng bo bogolo so baswa ba swanetše go tseba gore ge ba fetša go di thuša ba swanetše gore mesamelo ye ba e lahle mo go bolokegileng gona a tsebe gore bo ke bophelo baka tšhila ya mosadi ya madi e kotsi because ge moloi ga ka e tšea a e bereka gabotse a ka go khosetša accident a ka go khosetša gore go ne le monna no berekela gone go betha go ntšhe madi a ka go khosetša gore kore e kotsi to the extent gore ka swara le bana ba gago bokotsi ba gona bo mo go wena fela a ke e bie so malome ka kapa go ka lebelela kua moragonyane bagologolo be ba fela ba re mosadi ga a tsene ka gare ga lešaka mosadi ga ka tsena ka gare ga lešaka o tlo riang o tlo bona lehlapo le sa eme why re tšhaba lehlapo le gore le tle le rothele ka mo gobane go ne setlhare se re se bitsang morotha madi go ne setlhare se re se bitsang gore ba bangwe ba se bitša ke re matšana re se bitša matšana so once wa se tshela ba bangwe ba e bitša rostrom once wa e tshela o bona lehlapo wa e tshilolola le ya ema wa ikwešiša so basadi ba swanetše go tseba gore ge re thoma re bolela ka lehlapo mosadi o swanetše go tseba gore vale mo ke tšhireletšo ya bophelo ba gage ya sekane o ya ga botšhomi wa no etela ga botšhomi wa re go fitla ga botšhomi wa ba o luko wa no ria wa no lahla wa no tlogela mo o sasa wena le tšhomi ga o boledišana nto ba kgona go treka ka yona ba go nyake mo o leng gona ke tšhila ya gago o gopole gore rena setšo se ne le treka ya sona ya go nyaka ya go nyakolla so o tlo kry-a ile gore ba di tšea ba ria ditšhelete batho ba di direla ditšhelete ka tsona wena o no phela o lla o nyakana le tšhelete mabaka šiago ne prof wa tseba
tabe ebile e ya tshoša ke nagana gore le bomme ba bantši ba šetse ba thomile go gopola gore ga senke ba dira taba yeo ya go lahla goba o no re ga botšhomi le ka phapošing ya tšhomi ya gago o no tšhentšha go fetša o phutele ka tišo o bee mona o lebeletše mothola. Prof, a re ye mo go yeng ge motho wa mme a itemogela go ema ga lehlapo la gage, e ka ba lebaka e le go ithwala fela goba go ka ba le lebaka le lengwe leo le ka emišago lehlapo na? Lehlapo le emiša ke dilo tše dintšhi malome ka kapa. A se go ithwala fela. Nako ye nngwe le emiša ke age go šetše o godile, and then nako ye nngwe le emiša ke mpa go thoma o imile, and then nako ye nngwe le emiša ke taba ya prevention. Baswa ge ba preventa lehlapo le a ema, go ba bangwe a le eme, mara ntwe e leng gore e emiša lehlapo mo mothong wa mosadi o e leng gore maybe o sane le bo ma 30 something years or maybe less than, e ka ba mpa or e ka ba tabeng ya di-prevention or e ka ba tsona tše tša gore wena o lahlile dilo o se wa lebelela gore o di lahla kae o ne le mang. Ka nnete Prof, a re a leboga thuto e yela jwale ka metse a moela ge a yela ka gare a ganoka. Professor, anke o eletše basadi kapa ke re makgarebe ao a sa boneng lehlapo la bona empa ba bonala ba sena taba ka seo. Mohlomongwe a ke fe mohlala ke re motho wa mmešo e sa le o monanana, motho o ga a bone lehlapo la gage empa o ka rana taba man, o ka rane taba wa bona lehlapo. Mosadi o mongwe le o mongwe o swanetše go bona lehlapo kgwedi ka kgwedi. Ka nako ye nngwe ka segaga borena ka setšo nako ngwe be re fela re tšea gore nako ngwe mosadi mo gongwe o ne madi a mantšhi go feta monna. Kgante tlhago ya mosadi o mongwe le o mongwe o swanetše go bona lehlapo. Ge o bona lehlapo, lehlapo le thuša mosadi kudu ka taba ya popelo, ka taba ya pelego, kore ke mo e leng gore ga a bona lehlapo and then mmele wa mosadi o thoma go hlweka o ema gabotse. Ge o le mosadi o sa bone lehlapo, gomme mengwaga ga go dumella o se mo mmeleng o swanetše go tenyaka gore ga botse bothata bo mo kae. And then ga o ka kry-a e le gore a o prevent and then go ra re go ne nto e tsamayang mo go wena, cause lehlapo ke nyaka go lemoša baswa lehlapo baloi ba le tswalela malome ka kapa ka ulo e khubile ba le tswalletsi kore la ikono re le mosadi o no makala o sa e lehlapo, and once o sa bone lehlapo go ra re o tsebe re o tlo sokolela pelego. So batho ba swanetše go tseba gore mebele ya bona santše ba e hlokomela. And batho ba bomme ka moka ga bona Professor bao e lego gore ga ba e matšatšing a bona empa e sa le batho ba e leng gore ba swantše ba bone lehlapo la bona ga ba thome go ema-ema. Then re ba fe dilo tše e leng gore di ka tle di a kgona ba thuša, re ba lebelele lehlapo le gore ga botse bothata ba lona ke ye nngwe shi gape ka lehlapo. Go kgonagala gore le kgolle o hlape o ruale ke ya go bona moremi ya ka uala go ya go bona moremi ya gago ge o thoma o fihla hlabiro a re uale monna nke re bone gore mašimo a emiwa then o no kry-a ile o ruale kgwedi ela ya thoma. Go na le lehlapo le ba kgonang go betha ka lona gore go o santse o tsenele le mogalabu wa gago le tsenele kobo e tee go pale ya gore ke re ka mo go apala mara go thoma o boela gae o sa tla tseleng mo gongwe o sa dinameletše dinamelwa tlhapolela le re emi. Prof, nna go a kgonagala gore mosadi a le matšatšing a ka tsenela tša thobalano a le ka gare ga matšatši a gagwe? Bokotsi ba go tsenela thobalano mosadi ya gago a le mo matšatšing šibu yona e ya ka tumellano ya lena le le baratani, mara bokotsi šibu ke ntho le o kry monna a re wa tseba ke duma go tsena go mosadi o, mara go sasa ge ke fetša le mosadi o ke ba molwetše ke lebaka la madi. Mosadi ge ba ka mmereka ka motlwa ba mmereka ka mokgwa ba mmerekang ka gona go le ntongwe re ke lekgobalo
ba mmereka ka lona wena o le monna wa ya go tsena mola mosadi wa le matšatšing ebile e se wa gago o re wa tukutswa gante monna ola o berekile gore moge ke tsene ya ke sa nyaka o mongwe a tsena mo wena wa mola wa kry-a madi ala mosadi ola mola ba mmerekile ka ona o tlo ba bua o le monna ga o tlo fola morobane ene o tlo feleletša o le monna o tepolaya wena ka bo wena go bolela nnete malome ka kapa mosadi ge a le matšatšing a re mo tlogeleng a fetše matšatši ya gage nnete re sola banna mara le basadi ba no go fela ba re monna hlabirwa madi a gane molato nko tsene monna tšhimo wa e bona e eme gabotse yeo o tsenego go yona ke be ke sa neputše nngwe a šimo e re lehlapo le kgona go dira motho wa mme gore a ikwe a rata thobalano ka kudunang wa bona ge re tla tabeng ya thobalano e no fapana e noa ka mebele ya batho gone basadi ba bangwe thobalano ba e rata malome ka kapa ene ba bolela ba botša batho ba bona ba botša batho ba bona ba re nna ke rata thobalano ko le go tsena go yena mosadi wa go botša gore nna ke rata thobalano ko re le ga a le matšatšing ao go tšea 3 days mo go yena like e mmela matšatši a mang a matelele no makala go fa sešireletša a re monna aowa ntukišetše monna nna ke tla no fela ke tšwela pele mara o ntukišeditše tsena o ntime bale yeo ga o le monna o swanetše gore mosadi o mmotse gore mogatša ka ke gane o a rata mara bua le nna nnaganele mara go bolela nnete malome ka kapa thobalano ke e bose ge mosadi a eme gabotse o ka se gapeletše gore o robale le mosadi o le ka go te kgotsofatša o le monna o mmona gore mosadi o ga a ema gabotse mahlatse a mantši a banna a fela ka lebaka la gore ba tsenelela basadi ba bona lehlapo ke madi especially prof ka baka la gore madi a ke re lehlapo le la mosadi ge le tšwa go swana le gore mosadi wa cleanega lehlapo le ke ge le tšwa go ra gore ke madi a e leng gore ga a sekono napile wena ge o tsena mola go ra gore o tšea ke be jwa o tšea tšhila ya lehlapo le o e tšhela mo go wena o e tšiša mo go wena gobane nnete ke gore mosadi ge a le di-dating le ge a se di-dating thobalano ya gona ga e swane ke fela ke re go ne le mekgwa e mentšhi ya papadi ya thobalano ye ka bang gona o le motho wa mosadi o ka kgotsofatšang monna wa gago go mo šireletša gore a se ka tla šala le ka gare ga bothata banna a re tlogeleng gore mosadi ga a le di-date unless ge le ka re le šetše le thomile mmereko wa re ge le tla gare wa bona gore mo o ka re roboto e butši o ka re e senako ke mola e leng gore bjalo o ka ema mara ye o e bonang le ge banna ba fela ba re tshipi ge e fiša re etšea ka dientlelafo tšatši le lengwe di tlo swa entlafotše o bare o tšhipia o no e tlhatlola ka letsogo ge e fiša so tše o yaparele dientlafo gore o kgone go e tloša mo mollong banna ba ba tekemelela ka kapa banna ba ba tekemelela kudu prof motheletši o mongwe šomo wa botšiša motheletši ola o ka yena motheletši ola o botšišitše kgane o ka yena motho ola e re ke tšhoke tšeriwo o re malome ka kapa ke na le bothata ba ka lehlapo la ka ke na le kgwedi tše pedi ke sa le bone ene ke na le dipeini ka mogare ga popelo le gone jwale ge ke bolela ka tsela e ka kapa di sa le gona nke o mpotšišetše go ngaka ka fao malome ka kapa motheeletši wo a bolelang fa o na le dipeini ne and then ga a bone lehlapo nto mathomo ke tlo tšea dinumber tša gage ke tlo mo fa pitša she for free and then ke nyaka a enwe setlhare se ke mofang wa go apea half and then a nwa glass e one ga fetše o nwa glass e one a tšhela metsi a go tonya ka gare ga 2 liter a nwa 2 liter yela a e fetša
and then a tšea matšatši a lekanang 10 days a sa nwe setlhare se yeah and then a enwa metsi every day setlhare se se ntše se le gare se mmereka yona tlase ela e one after 10 days o tlo tla mo ampotse gore o tekwa bjang ka nnete se tlo mo thuša setlhare se se tlo mo thuša pro yeah o mongwe a šule ka mola o re thobela ka kapa le ngaka moreme putšo yeo ke nago le yona le kgono ke gore lehlapo le dira ke eng gore le tšee tekano ya beke goba go feta ge lehlapo le šala le tšea beke goba go feta beke go raya gore go ne le bothata mo go motheeletšo motheeletšo wa rena re santše malome ka kapa re tle re monyakišiše re bone gore na ke eng seo e leng gore se hlola gore a bone lehlapo matšatši a mantši a re gopole gore re bereka ka madi mo madi ao a tswang a mantši ao a ka tla feleletša mokhosetša bothata so motheeletši wo go tlo ra re monyakišiše re bone gore bothata ba gage keng ka nako ye nngwe o mongwe o kry-ile gore o nyaka setlhare se ka nako ye nngwe o kry e le gore o mongwe o nyaka teye a ke fe basadi ba gešo pitša ye nngwe ya go kgona taba ya lehlapo wa e bona sefapa badimo matlakala la sefapa badimo tie yela ya sefapa badimo go ka phela ka yona e ne nnoši o le mosadi o tekwa gore bua le mo ke a palelwa wa no tšea matlakala a lefela wa tšea wa apea bjale ka tea ebile le go ka no a tšhela le sukiri wa tšhela le masu ka mokgwa o nyakang a re sware jwa le profo Yeah. a re sware jwa le re no pota ka fa nako ya bona e impota ka phefo molaetša o bohlokwa go borrakgobo potlana a na o nyaka go godiša kgwebo ya gago a e ka ba kgwebo ya gago ke ya car wash barber shop hair salon spaza shop goba bakery goba o rekiša dijo photographer goba ke kgwebo ya fruits and vegetables corner goba a na o rekiša dikgogo dipudi goba dikgomo bjalo le bjalo wena tsebiša setšhaba sa geno ka go ipapatša go motse community radio station e kgokaganya le lefapha la dikwalakwatšo la mcrs go nomoro tše 072-916-0410 o hwetša tshedimošo ka botlalo gomme o ipsene ka go bona makala a kgobo ya gago e golela godimo molaetša wo le o tlišetšwa ke motse community radio station marketing and sales team mcrs your friend to rely on. fa ile gore o na le mathata a semolao mme ga o fitlhele thuso e kopanye le Mphela and Associates Attorneys ke boramolao ba maitemogelo a maemo a ntlha bona ba thusa ka meloto ya go tshwana le fa o na le kgobalo ya go tlholwa ke kotsi ya sejanaga go longwa ke ntšwa go itaela go alafiwa bošaedi kgotsa go thuntshwa mo e seng phoso ya gago mmogo le mathata a mangwe a mantsi bona o ka ba fitlhela mo go number 9 Kruger Street Groblersdal mo nomorong e 013-262-2741 kgotsa o ka ba fitlhela mo RS Chambers Office 2A and B 38 Bodenstein Street Polokwane o ka ba fitlhela mo dinomorong tse 015-010-1176 ka mo Gauteng o ka ba fitlhela mo go Corner Atterbury Road and 25th Street Menlo Park Pretoria mo nomorong e ya mogala 012-452-9260 kgotsa o ka re mola molaetsa wa WhatsApp mo go 076-841-2266 kgotsa wa SMS a lefoko help mo go 48390 gopola o duela fa o atlegile molatong go na le mabaka le dipeelo Mphela and Associates Attorneys setting the law in motion. Summer, autumn, winter, and spring. All year round, we continue to be your number one source of information. MCRS 96.3 megahertz. right motheletšo mmutse community radio gona fa le go 96.3 FM wa ka nnete wa ba sheba be mola lefastere ba babenkele ba re ka pi jwale gane jwale a o re tsentšhe na jwale wa ke ba tsentšhitša wa jwale le nna ke a logile jwale ke a logile professor re ka no boela gona le o mongwe a šumo o re ntate ka kapa le professor fawe wena ka kapa nke o mputišetše go ngaka gore menstruational pains di hlolwa ke eng like mohlomongwe o humana mosadi
a bona lehlapo la gage a ekwa o ka re o wa gogega ka moteng e hlola keng prof? Malome ka kapa nako ye nngwe di hlola ke lebaka la gore o kry motho a ne le sebabo se sentšhi. Nako ye nngwe di hlola ke tsona ditlotse tše e leng gore ke be ke bolela ka tsona ke re o kry e le gore motho wa mosadi o ba le tsona ditlotse tše. So nako ye nngwe o kry e le gore no motho wa mosadi go ne le bothata bo boleng gona mo go yena ka mo rena tumelong ya segaga bo rena goba kere ka tsebong ya rena ya setšo go ba le nto re bitsang gore ke selumi se sa hlela motho wa mosadi ga thoma a ya di-dating o kwa dipeini o kwa o ka re wa gogega and then peina gona ya tsamaya e felela e ba ka mo fase ga mokhubo so and then re ba le taelo ya go swana le ye ke e dirileng ye e kgonang go thuša basadi ka lebaka la go swana le leo. Oh ya. Profo di a kwagala dikarabo tša gago monna ge shobile ke kgatla ke gore ba a botšiša go ra gore ba theeleditše ebile taba ye e tloga e ba ama kudu mo e leng gore ba hloka gore ba hloka go tseba ba hloka go tseba. O mongwe a sho ore kakapa nke o mpotšišetše professor ka fao gore o kgona go fetša kgwedi tše pedi o sa bone lehlapo ke moka letleletšwe ka moraga kgwedi tše pedi na ge o robala le motho wa monna go kotsi ga kakang go monna wo or go mosadi lebaka e ka ba ke eng gore motho a fetše 2 to 3 months lehlapo le sa tšwe motho le ga a fetša ba re please kore go ra gore o tloge e mo ama kudu taba yewe ka nako ye nngwe malome ka kapa basadi ba kgona go tsenela thobalano le monna and then lehlapo le tle le eme o kry e le gore motho wa modimo nkare o swere goba kere a kere mo gongwe ngwana wa hlamega ka morago ga 2 months and then mpa yela e senyege and then yena goba maybe after dibekenyana a makale a thoma a etswa a ya di-dating a bona di-clothes and then nako ngwe maybe a ska clinicing or maybe a ska sepetlele ba mocleaner and then nthoela e tle e bue e tle mo khosetse bothata ka nako ye nngwe e khosa ke sona ntwe ke bitsang gore ke selumi ntwe re bitsang selumi ka segaga borena ya kgona khosa gore motho o kry a tšea 6 months ka moka sa ye letlhapong and e se taba ya gore o mo mmeleng e le taba ya gore moleko o ke timang mo go yena le zibabo tše di leng mo go yena di a affecta gore motho a palele ko go ya matšatšing a basadi so and then dilo tša mohuto o di nyaka ditaelo tša go swana le tše ke di beileng mo gore motho a tla thuše gabe gabo ya o mongwe o re ka kapa botšiša doctor ka fao gore go tlola ke eng gore mosadi a bone lehlapo gabedi mo kgweding e tee yeo nna go ya ka tsebo yaka e ya hlolagala ga ke e beye go ya ka tsebo le di-patient tše ke ileng ka gahlana le tšona gantši e khosa ke thobalano kudu ka mo setšong sa segaga borena e khosa ke thobalano o kry e le gore ge o fetša go robala le monna and then o bona lehlapo gantši le gantši go etša ka ge ke fetša ke bolela kere go na le moleko o leng gona o riang motho gore ga a santše a tla gahlane le motho o mongwe e leng wa gage a bone di-date ka nako ye nngwe maybe a kere ba go berekile gore wena go santše gore wa thaba and then di-date ditle ka nako ye nngwe e khosa ke lebaka la mmele mo gongwe mo mmeleng wa gago go na le se sengwe se se sa sepeleng gabotse se se nyakang gore maybe re se fe attention re se lebelele re tloge re se tsitsinkela re tsena go sona nako ngwe re thušane le ba sekgowa mara ga o ka bona e le gore o ya go ba sekgowa nto e sa tswela pele ya diragala go na le moleko o leng gona ya go a kwala prof o mongwe a šoka mo o re thobela ntate ka kapa nna ke le kgarabela mengwaga e 20 ne ke šomiša thibela pelegi nako ye ke šomiša thibela pelegi ke be ke bona lehlapo la ka ke moka ke be ke bona lehlapo la ka ka tlogela ka mantšo mo gore a tlogela prevention a e tlogela o re ngwaga wa go feta ka di 31 August
sale ke tlogela go šomiša thibela pelegi ga ke sa bona lehlapo la ka ebile ke na le nako ye e ka bang kgwedi tše 7 ke sa bone lehlapo la ka empa nako ke preventa ke be ke bona lehlapo la ka ke tlogetše go preventa jwale ga ke sa bona lehlapo ebile e šetše le 7 months prof e ya kgonagala ya dilo tše ba di šomišang ka nako engwe ba di bitša di-contraceptives di thibela pele gore motho a palele ko go belega a itšhireletše ka morago ga gore o eme ntho le e thoma go reacta mo mmeleng wa gago e kgona go ria gore o tšee 6 to 7 months nako ngwe sa bone di-date and then nna gantši di-patient tšaka tše batlang ka mathata go swana le ao ke ba fa pitša ya madi ya basadi ye e leng gore e kgona go thuša gore dilo tšela e leng gore o bo o di berekiša tša go preventa it depends gore wena o bo o šomiša tše dife and then ye e thuša go dintšha mo mmeleng wa gago glase e tee fela ye o e nwang ka morago o nwang 2 liter ya metsi gore e tloga e phatlalela le mmele e skatle ya dula ya ba strong mo mmeleng wa gago so motheeletši wa ngwala mo wa e hloka o hloka thušo ya sehlare se gore se ntšhe dilo tše a beng a di berekiša tša gore a prevent gore prevention e le santše e tšwe mo mmeleng and then mmele wa gago o kgone go boela sekeng re a leboga prof ke nagana gore a ga jwale re ka leka a go topa batheeletše gona ka fago 0648582771 0648582771 le bona re ba fe sebakanyana sa gore ba botšiše le gona fa le letlakaleng la whatsapp line ya rena ya 0648582771 motheeletša ka romela voice note kapa mohlomong a ngwalanyana gona fale mcrs mo moyeng dumela ntatela thobela le gae re gona ra le hello hello a o sa kwagala wa rra o sa kwagala nne mara jwale ge nna ke sa lekwe le ge lenkwa re ka se kgone go kwana mara le ka no tšwela pele gannyane ke tla le botša ge ke sa le sa kwagala 0648582771 0648582771 re le bolela ka taba ya lehlapo leo e le go hloba boroko go batho ba bomme mcrs mo moyeng dumela thobela re gona ra le na le kenya gore le mpodisetse mo prof gore ge o imile go na le possibility gore o e di-date go ya ka tsebo ya ka o ka ya mara a di tlo napa e ba di-date tšeo tše serious mara molao a o dumele gore motho o e leng gore mo mmeleng a ye di-dating a go nyakege gore motho a le mo mmeleng and then a ye di-dating re a leboga 0648582771 0648582771 mcrs mo moyeng dumela re gona ra lena all right okay hello ntate ka pele gae re gona ra lena mme gona ne ke gopela botsiša mongaka gore nna ke feditše 3 months no ke sa bone matšatši o feditše 3 months ka moka o sa bone matšatši and then ge o ria pregnancy test e reng a ke se re pregnancy test a ko go botse pele ko go fa ditaelo ke tlo go lebelela pele wena ke gopela re go sasa o ntšhekele pregnancy test ya gago o mpotse gore e reng and then re tšee go tloga moo re tle re nyakišiše gore gabotse seo se dirang gore wena o palele ke go bona lehlapo ke eng wa preventa ne ke preventa ka tšhentšha ka tšea dipilisi ka palela go ya matšatšing o tšeang the morning after or o tšea tše dife ke berekiša di-trifasal no okay sometimes prevention ya dira le yona gore o seke wa ya matšatšing mara a re tšee pele
gore re seke ra re pele re tlo go fa ditlhare ra kry-a e le gore mo mmeleng ra tla ra tlhola tshenyo ye e rileng ke gopela re o check-e ka sekgowa then o tle go nna le nna ke bona gore marapo wa mpotsa eng and then re itseye go tloga mo and then ke tle ke go thuse o be ga botsa ke go leboga nna kuduma re a leboga 0648582771 0648582771 le whatsapp o ka e romela motheletši gona fa le go 0648582771 a re lebeletše taba ya lehlapo fa re lebeletše taba ya lehlapo nke re tope motheletši ka fa mcrs mo moyeng dumela mcrs re ke fete 0648582771 0648582771 lanago ke pitšentše kgolo gona ka fa mmeagong kgoparara ya mcrs media house kgauswi le mmila o mogolo wa r573 mcrs mo moyeng dumela mcrs dumela MCRS dumela right professor gona le o mongwe motheletše fale o re kgwedi ka kgwedi lehlapo la gage le tla le kgahlile ka ba molato e ka ba e leng gona ka kry-a thušo ya mohutamang motheletši wo kgwedi ka kgwedi lehlapo le ka setle le kgahlile nako nngwe a ebe kgwedi nngwe lehlapo le tlang gabotse nako ewe ebe gona le tlang le kgahlile motheletši o santse a kry-e taelo ye e leng gore e tlo mo thuša gore lehlapo la gage le tle le be gabotse gobane kua pele le tlo mmakela bothata ge le tla ka kgwedi le phela le kgahlile go raya gore kgwedi engwe le ngwe mo go yena go formega di-clause and then pheletsong go raya gore di tlo mmakela bothata o mongwe motheletši šuleng ke re tope ka fa mcrs mo moyeng dumela mcrs mayoki le kae hello ya o kwagala gabotse matšatši a nne ya go dula le jwale wa kwagala bjale o kwagala gabotse kwagala mayoki pitšheke ke gore wa kgone gore let's say ba tsere lehlapo la gago ba o dirile ka mokofoditse ka gona and then o tea ba we pitšhea nako e kanang gore ba kgone go senteng ka letsele gore dilo tse di ka bona di ago ge ke mokwa gabotse mayoki ore go tšea nako e kae ge ba šetše ba go berekile ge ke mokwa gabotse malome ka kapa ore go tšea nako e kae ge ba šetše ba go berekile ka dilo tše tša bona gore mmele wa gago boele sekeng nna go ya ka tsebo ya ka a ke tsebe go tšea nako e lokišaga ka pelanyana nka no re nako e ntšhi e re šetše re e bala e ka no ba 2 weeks o mongwe motheletšešo o re thobela malome ka kapa nna ke tshwenya ke di-clots dipeine le madi a go tšwa ka bontši kgwedi ka kgwedi nna nka thušega bjang cause low blood e ya ntlaišaga ke sa ipsina ka bophelo ka baka la yona thušo ya motheeletši wo re swanetše gore re mo nyakele moemi and then madi a gage a tle gabotse ka mokgwa go nyakegang ka gona motheeletši wo ke tlo kgopela re pele ke mofa dihlare a tle ka gae ke tle ke mo lebelele ke nyake go tseba gore nka mofa dihlare tše di jwang because o šetše a ne le low blood so nka se no thoma ka go ne tšea sehlare ka mofa se ka tla sa mo kgosetša bothata ke gopela re o motheeletše a tle ka gae ke tle ke mo nyakišiše and then ke tsebe gore nka mo riela ditaelo tša mohutamang e malome ka kapa ka nnete professor 0648582771 mcrs mo moyeng dumela re gona le kae nna ke la bopisa ntate moremi gore
and then he o ka re he o beleya and then o ga mo go itse di mara o ka teki mo tso di fela e ka be e le eng yona and then how to the pain like how to the pain normally how to the pain I ke o mo di philo teng wa mo se like o ka di pain ka mo tlasa mpa e ka be le eng yona pain ka tlasa ga mpa re santse re nyake re tsebe gore ke ya eng because pain ye e leng gore ka tlase ga mpa mama re santse re feleletse le gore re a monitor and then mosadi ga a fetša go belega o ntšha madi a le e leng gore ke gale a le mo go yena 9 months ka moka a sa tšwe madi gore ke molao santse madi a le a tšwe mara taba ya pain yeo e leng gore e kgona go betha le ge e le gore ga o mo di-dating e nyaka gore re tle re e nyakišiše re bone gore wena pain o seješwa wena pain gabotse o tliša ke sebabo wena pain gabotse o tswelela kae mo go mama mo ke dife ditho tše e leng gore mama o goga boima ka tsona e ka ba ke di-kidney e ka ba ke popelo e ka ba ke eng re santse re tle re nyake go tseba gore pain yeo gabotse e tswelela kae gore re tle re kgone go e monitora re tle re kgone go e stop le arabegile mama le arabegile momo 0648582771 le tša megala magagesho le botšiše mo le nyakang go botšiša gona ba re dumela ka kapa rena banna a gona gore le ka re thuša re le banna le rena re a lwala batho ba modimo wa ye ke tshele ye monna wa e bona ye ke tshele le e kore tadi ya musha kore re bonegetse ke di-camera ka mo re tla ka dilo tse dintšhi tša go fapana tšeo di thušago banna le basadi mohlomongwe ge ya ka bolela gore yena o bolaya keng then re tla mo attenda ka moragonyana e seng gonu bjalo go bjale re lebeletse taba le hlapo banna ba geso re lebeletse taba le hlapo gonu bana 0648582771 0648582771 o mongwe a shom o re thobela ka kapa ke gopela le mputšhetše go professor Moremi ke bile le kgwedi tše tharo ke sa bone lehlapo la ka le gone jwale senke ke bone lehlapo la ka a ga botse ke fela ke ya gate mo bekeng go nape go yeme e ka ba mathata e ka ba e le improv bothata bo bona la bo le gona wa tseba topic e gabotse e tlo nyaka gore nke ke bolele le wa rrao mong wa ka kua ke doctor ya sekgowa ya ke nyaka gabotse nke ke bolele le wa rrao mong wa ka kua ga nkadimeng ke doctor sekgowa nke ke tle ke bolele le yena re bone gore re ka tla ra e kgorometša buang ke bona o ka re baswa ba bantšhi ba buane ebile ba basadi re tle re bone re ka re dia jwang mara ke ne di-doctor tše ntšhinyana tše ke di tsebang tše e leng gore malome ka kapa basadi ba santše re tle re ba gole go ne bothata godimo ga mosadi madi a gage a tla ga teng mo bekeng a ema madi a gage a tla bekele a ema madi a swanela go tla ka mokgwa mokhutong molao wa mosadi ga ya lehlapong ga botse santše a no tla madi a gage a thome maybe matšatši a mabedi a mararo a mane and then a eme ene madi a gage a tšwa gabotse a ka tšwa kudu ka tšatši la mathomo la bobedi a tlo ya fokotšega go ya go fitlhelela a ema so motheeletši wa fetšang go romela molaetša ke a mo lemoga o ntemoša se sengwe go ne le bothata mo go yena ke na le ditsebi ke bieso ke na le ditsebi tša dingaka tša setšo bao ba tsebang go bereka ka malwetši ya basadi ke gona nyana ka mogare ke na le ditsebi tša di-doctor tša sekgowa bao ba tsebang go bereka ka malwetši ya basadi go nyaka tšatši le leng ke re ba thuše malome ka kapa ke re Moremi ga emi mo nke go ya mo mong wa sekgowa ka mola then nke re ikgorometše re e bone a re tope motheletši o mongwe a šokafa mcrs mo mo e dumela mcrs dumela hello thobela re gona rra lena ke go tšhiša botaka ke botaka ba ke gore ke sale ka salla diang a le kwagale sale wa kera
wa ba mo mmeleng ya no a kwagale a o kwagale kgotsong a o kwagale 0648582771 a metsotso ke masomepedi tharo fela go itšola go ere ya lesome a re sa le gona a falelane go lapitšeng tša kgolo mo re lebeletšego taba ya lehlapo le kgono a re tsamaya le professor moremi ke yena ngaka ya borena ya setšo ka mo ba re kakapa ngiba wa ukubuza i-mcrs okay o kuruka moloto o nyaka o tseba re naganeng ga botse jwa lenkane o ka re yena ga e mo fitlhelele ga botse alright ga gone bothata mara go ra gore o re bone gore re gona yeah 0648582771 0648582771 mcrs mo moyeng dumela mcrs Hello. mcrs dumela Le gae ntate ka kapa. a re gona le kae Le rona. Ka mijite ntate Moremi ka mo. thobela mongaka le kae Rona ke Maguyana ka kere. ra le amogela a tate Maguyana na ganyane le hlapo mo go batho ba bomme o ka re le hlola go hlapa bošego go hlatswa bošego go hlapa bošego go hlapa mmele bošego iya o hwetse le sa eme le hlola ke ga a hlapa bošego ka bo past 9 mosadi ke tseba a sa hlape go thoma go past 9 go a kua godimo ke ntse o e tlo mo hlolla gore a hlapa a sa eme sale le nna ko go thieleditše ko go kwa gabotse o rile moša ye nngwe re beng re sa itsebe go ra gore basadi ba batla thoma go hlapa tšatši le sa bona o swantse a hlapele ka mola ka bo 5 ga a ka hlapa ka bo past 9 a hlapa mmele jwale o dula a le lehlapong waya le sa eme ka gore sadi ga a hlape bošego jwale ka baka la gore re ba lata manthapamanyana ka bo 8 le bo 9 Maguyana ka nako ngwe jwale o swantse a raga a tseba re ka kapa o tloga motete a tipulapule gore ke tle ke kere ditšhimo di kgatlhiša gabotse na pele jwale go tla bona go diregele ba a hlape ka bo 5 go past 5 o ya a tsebere mola jabe ka 9 go a kua a sa ya ka metsi pele go sa bona le tšhapa a mokgo nna bala ba bagolo ba ile mantsuta o ya ka bobedi ke go tšentšha masogana ikwa go tšentšha Maguyana le ka kapa lehlapo le la le sa ba plekeng e one le thoma go mo fetogela ba tetšee gore o ka re o mo mmeleng then sa bobedi gore lehlapo la gona le tle le timile le hlola ke sebabo se segolo ba re ke sekgalaka ke ka mokgo nna bale ba bagolo ba go ntaetela ufa dilo tšeo o e bea kama ya o ka tswela pele go ne o se mongwe o dula ka mo go bala ba go phatlalatsa diatla nka se ba baleng ka fane o ile ata mo go nna ke le sione ke ile ka mo direla tee ya re lehlapo la gage le moswadisa dikrempe ka fase ga mokhubo ka re no to e fela ke 1 2 3 a ko go riele tee e nna ke tshelang ka yona le ke go sasela le sa go ngape ka fase ga mokhubo ka re ke dutse le yena so a no swara ke mohlapologo ga ya kua toilete a te khwetša a hlapa ka re no a ke go boditše ka re nna ke ke dinwang lehlapo la gona le tlo go dia gore le no go swara ke ne o dutse le batho le sa tle ka mogola le yang gore mofugo o furukane ka re ntse e hlola ke sebabo ebile monna a mohladile ka re monna ga go tlo go boela ebile o tlo nyala o tlo dia white baby madi a mpha khate a ntebo gore Maguyana man ka mogolo wa go mpotša
ebile monna wa ntlhabile kwa Tafelkopo ke a nyalwa o a se go meme montwane a sentebo go ka go lompha kate le ge nka se kgone go tla mara o šatile o malapeng a batho le gone bjalo ke ga botse le monna gago ka baka la tiela gago tira kare ba onwa ditlhare o kare ga ba o phatlalantša diatla mara a di moreetselo kare no eno mapekera mabedi tee o tletse mpotsa ditaba re sa dutse mo a tshwara ke mohlapologo a ya toileta ga a fitlha a tekwetsa a hlapa ene ebile le mohlatsetse ka mokgo a tsebang le sate ka gona a latla ka dikerempe o ne o swara ke mohlapologa ya ba gore kana nako lehlapo la gage le bereka ka mokgo o santseng o be ka gona go fitlhela le kgolo ebile monna a motlhadile no ke di kwele ga botse ntate mmakuana o re rutile se sengwe thereso gona le nna ke a tseba gore lehlapo le khosa ke sebabo se segolo le se sennyane and then ya go hlapa baswa ke nagana gore fele ba tla tseba gore ge letšatši le subetše baswa ba sa hlapa tla no hlapa rena banna ba fela ya ke rangwane wa mmagolo doctor Bakile Magua a re le no re a leboga ntate Magua o leboga nna ka para thank you ya no ya no baswa gore re ga ba swanela go hlapa mašhing gone jale bothata šibu baswa ba bereka ba tšhaiša bošego baswa ba bereka mara o re ruta se sengwe se bohlokwa ke thuto bana msrs mo moyeng dumela re gona le kae gopela go iša Mr. Mreme gore ge mosadi a ya matšatšing a no rothela mara a ya 4 days mara e rota e sa tšholo e no rota fela e bona mo seaparo sa mosadi ke mosadi wa mengwage mekae o na le 34 o na le 34 no a ya swanela gore a e bone jwalo santse a bone kgwedi gabotse e tsamaye gabotse seo go ra gore se šupa gore mosadi o ne le bothata bo bogolo ba sebabo mara seo se a bontšha le gore lehlapo la gage o swanetse go kry-a ditaelo go na le mohlare o mongwe ba fela ba o bitša ba re ke morotha madi gantši ko ona re o berekišang re o hlakantšhang le mengwe ya dihlare ge mosadi madi a gage a berekela go no rotha ema a berekela go rotha ema and then re no go tšea mohlare o morotha madi ra o hlakantšha le mohlare o mongwe ba re re o bitša bohlwele ba bangwe ba re ke mavumbuka mara re o tswakantšha le tše dingwe tša dihlare tša dibabo tša gore di mo thuše gore a kgone go ba gabotse o hloka go tla go lebelelwa pa le gore a tla kry-e ditaelo tše di ka mo thušang gore a kgone go bona lehlapo la gage gabotse a kere thank you pa professor motheletši o mongwe a šomo o re ke le mpotšišetšeng go ngaka ka fao gore ke direng jwang ge dipeini tše ke kwa ke dila batho ba ngwala sepedi ka mokgwa mongwe mane re ke bona o re ke na le problem ya lehlapo ke na le kgwedi tše pedi ke sa le bone ene ke na le dipeini mo popelong le nouso di gona mara o mo arabile duele mo o re ntate ka kapa kgopela le mpotšišetšeng ngaka gore go direga bjang gore dipeini tše ke a kwa ke dila kgauswi le sejare o reng lokiša molaetša gago motheletša ko go kwa ke go kwešiše man o bona tatso dilo tša go ngwala ke sa di kwešiše gabotse mo gongwe a ka no alright a re tše motheletše pele msrs re gona le kae thobena re gona le kae motswadi aka hello msrs o be o sa nyaka go tsena mo go yao a senga ngwala ga botseo o ka re o nyaka go tseba gore a tšo a rile jwang ka taba ye ya dipeini mara a e ngwala ga botse gore re tle re kgone go mo fa tlhahlo ye e tseneletšeng ya
ya no papa o la ileng ya le phentse le thuša le rena banna ya sho wena o buile ke tletle ke bala molaetša gage le go sa tsamaišane le tše re bolelang le tšona mcrs dumela mcrs mo moyeng dumela motheeletši wo ya no bolela nnete wa baywa man o tsebe gore monna ga go ne bolwetši bo a botšeang serious go swana le gore ka mapaeng go se ke go a berekega ke gore a ka no tshwara ke malwetši a mang a mantši a ba a tšhaba le go ya docteng mara ga a ka ra re ke tsena ka gare ga tšhemo ke a lema a megoma ya kubega megoma ya sefihlefelo jale ke e thomang go ja monna jale mcrs mo moyeng dumela mcrs Hello. Thobela re gona ra lena a o kwagale gabotse a o kwagale dula gabotse re go kwe a o kwagale Hello. yelo La nkwa. ya ema gona ka mokgwa o dutseng ka gona o bolela Thobela Ke gopela bitsa Dr. Moremi ke na le bothata ba di-pain mo fasa mokhubo. o na le bothata ba dipeini ka mo fase ga mokhubo o ka re mokhubo o a gogega and then go fetša go rota o ntšha mohlapologo e a tsamaya peine Awa. eno phela e le gona ga eme a ya ema ka go right a ya ema ka go left e eme mo gare mo bloodeng mo Ye mo gare. alright yeo mama e ra gore ke santse ke tle ke go fe ditaelo tše e leng gore di ka go thuša tša go tloša sebabo mabapi le tabeng kgolo ya mohlapologo mara le peini yeo e leng gona santse ke tle ke e nyake ke bone gore ke dirang a ke re a go ne ntho e movang ka moteng e no ba peini ye e emeng a kere ya e nyaka o tle ka gae ke tle ke go thuša and then ke bone gore sona badimo e tlampotša gore bothata bo bogolo ke eng ka wena a kere ya pitšaši ke tlo tšea dinomoro tša gago gone jale goba o tšee dinomoro tša rena ke tlo ba o mongwe ba e leng gore ke tlo ba bala mo go tailwe ke tlo go ba fa yona o enwe and then o tlo mpotse re tsamaya jwang kare ka mogare ga yona tailwe e na le pain killer ya sepedi ya segagabo rena ya setšo taelwa go emiša pain a kere ya ke tla go fa yona and then ke na le nneta gore Mr. Malapela ka mola o tšea dinomoro tša gago goba o go bala goba o e leng gore ebile ba ethaupi ba rena ba letšatši gore re ba fe ditaelo and then ba tle ba re botse gore di tsamaya jwang a kere ke a leboga thank you mama re dinwa sesi o tla tšea difounu mo ba re Thobela ngaka Moremi le malome ka kapa ke ronga ka kang ge ke nwa dipilisi tša prevention for gore o re for gore di nthuše go ya matšatšing a ka eupša ge ke di tlogela di jampiša 2 months to 3 months ke sa di bone o re o ronga ka kang ga enwa dipilisi tša prevention gore di mo thuše gore a ye matšatšing goba a ska ya matšatšing gore a ye matšatšing gape dipilisi tša prevention go dinwa o di nwela gore o seke wa ya matšatšing gore o seke wa ima ke se ke se tsebang mara go ne ba bangwe ba gapeletša go dinwa because ge ba ya di-dating motho wa gona o robala fase o gapeletša gore ga sa ba ya go jika docteng a loke so motheeletši wo ka mokgwa ke mokwang ka gona o hloka thušo go da gore go na le peini ye motshwenyang kudu ga ya gona mo matšatšing a basadi a go rong gore motho a prevente malome ka kapa motho o mongwe le o mongwe o ne le plan ya bophelo ba gage mara e fela ga a fela a hlokomela mmele wa gage gore o be gabotse ya o mongwe šole o reng ke kgopela gore le mpotšetšeng ngaka gore ke nwe eng gone jwale so ka baka la gore ke kwa bohloko kudu ke dula kgauswe le sejari ya gage mo kgauswe le radio motse ka mo diteneng ka fa alright ke go fa difounu gone jwale o tlo bona abuti Kenny gone jwale wa go fa taelo gone jwale ye e leng gore e tlo go thuša gore peine o e kgone go ya fase mama re tla go thuša gone jwale
ke nagana gore o tla di bereka Lensman. Okay, all right. A phone le mo go 0609582251 0609582251 o tlo se kry-a gone jwale o mongwe o re o reng ke na le bothata mo popelong. I feel so pain special when I am at my periods. Ya kribele ba rata le sekgowa monna ba rata. Gantši ba bang ke nagana gore ba arabile malome ka kapa. Yeah. Ba bantši re ba arabile ke nagana gore malome Kenny o tla tšea ditaba tša ditaelo tša di fe batho nke ba fole batho ba bega botse then batho ba tla re tlišetša dipoelo ra kwa gore go tloga moo ba nwele ditaelo tše ba eme go eme jwang. Ga gone bothata prof. Professor Moremi o kry-agala kae difounung tše di feng? Professor Moremi o kry-agala mo ga Matlalara Mošebo kgausu le Letamo toropo ya rena ke fela ke re ke Seabuswa or Marble Hall batho ge ba namela kgole le kgausu ba tsebe gore ba ya kae. Professor Moremi o kry-agala go dinomoro tše tša 060 959 0303 060 959 0303. Di-number tša ka tše e leng gore batho ba di hloka tša emergency ke 079 170 9862 079 170 9862. O ka re ngwalla email mo go drmoremi3@gmail.com drmoremi3@gmail.com. Malome ka kapa ke be ke kgopela gore ka labone Yeah. nke re boleleng ka taba ya banna ya mohlapologo. Yeah. Re boleleng ka banna ka taba ya letheka nke re thušeng banna gobane ke a bona o ka re ba tshwenyega. Mohlapologo o swara le basadi ka nako ye nngwe o makala o le mosadi mohlapologo o no totšwela ka nako ye nngwe o no makala o le monna mohlapologo o gana go tswa. Nke re mmeme o mongwe wo e leng gore maybe a ka ba bereka ka tša sekgowa nke re tle re tšee mpitša tše re di apeye ge setšhaba se fole. Prof nke o no tšea metsotswana mebedi o hlalosetša motheeletši ka mabotlelo a le mo gauso le nna a ebile o botšang batheeletši gore ba tla kry-a go Landsman. Mabotlelo a le mo ke pitša šiona re e bitša pitša ya menstruation tea ke pitša ye o e apeyang o e nwang. Pitša ye o no tšea half wa tšhela metsa 2 liter wa e apeya go fetša go e apeya o nwa glass e 1 ge e le gore o ne le molekane o nwa 1 le yena o nwa 1 ge le fetša moletši ya 2 liter ya metsi le a enwa la bea ye nngwe. And then pitša ye e a thuša kudu mo tabeng ya motho wa mosadi wo e leng gore o tshwenya ke dipeini wo e leng gore o tshwenya ke menstruation a gage ga o tle ga botse o e leng gore menstruation a gage o tla o ne le smell se e leng gore ga se khotsofatše. Pitša ye ya kry-agala re kgona go ikhoria pitša ye ge e le gore o tla ka kua ga Moremi o kgona go ka e kry-a. Re sa boledišana le ba bangwe ba di-pharmacy tša gausi mo e leng gore batho ba ka tla ba kgona go ka e kry-a gona setšhaba sa kgona go fola. Ke šetse ke ntšhitše dipitša tše di ka lekanang close to 200 to 300. Ke na le di-patient tše e leng gore ke di šala morago each and every day ge ba fetša go nwa pitša ke kry-a testimonial each and every day ka taba ya pitša so before ke ntšha pitša ke itliša mo radio ke a enwa pele nna ke e bone gore jwang ye ka lebaka la gore ke tšwetše taba ya basadi re a e dira ke na le mogekolo ka kua gae a enwa a mpotša gore no setlhare se swara mosadi ga botse so nka se fa basadi ba ba fa efe ka mola gae and then ka nyaka go tseba gore ga botse se ba swara jwang pele nka se iša bathong. So ke kry-ile le gore pitša ye mosadi ga a fetša go belega e bohlokwa kudu go yena ya e tlo mo thuša and then a kgona go ba ga botse pitša ye. Mosadi ga a nyaka ngwana ga a ra e ba le ngwana a berekela go phuma pitša ye ya mo thuša
e stopa le di miscarriage tse dintšhi tse di sa nyakegeng pitšae so ke gopela gore basadi ba bantšhi bao e leng gore ba ne le bothata ba seke ba tšhaba go kry-a pitšaši ba tle ba e kry-e gobane ditaelo tša go swana le tše di a fela ne ge di fetša go fela di tšea nakonyana go diragala go jale re dirile tše ntšhinyana tšeo e leng gore basadi ba ka di kry-a basadi ba kgona go ka dinwa ba fola ba ba gabotse ya no prof go kwagetše mongaka le ka no bušeletša di-number phone tšela gape tše e le gore ba kgona go kry-a tlou tša baroka gona dinomoro tša ka kua gae ke 060 959 0303 ke na le dinomoro tše dingwe tše ke tlong go lefa tšona ke tša malefo mopapa le ka mo founela ge le sankiri ke yena e leng gore a ka kgona go ka le thuša ke kgopela go di balla batheeletše le babogedi kgole le gausu di re 076 841 8392 076 841 8392 dinamba tše ke tša malefo le ka mo founela nako kgolo le nnyane and then la mmotša dillo tša lena la mmotša melaetša and then o tla mpha yona ke lebogile kudu go boledišana le lena tšatšing la lekgono ke leboga batheeletše babogedi kgole le gausu go theeletša ke a leboga bao ba kgonneng go tsena le ba bapaletšeng ke re modimo wa ba šireletše batho ka moka ba fole ka labone banna ba gešo basadi ba gešo itukišeng re tlo boledišana le lena mabapi le tabeng ya letheka re nyaka go bona ka gare ga malapa go e ba bose le itukišeng ka labone ditaba di tlabe di lokile ge ile dipitša tšona ka moka di tlabe di huduwa ke malome ka kapa ka fa ka nnete re a leboga prof modimo šue modimo le badimo ba ga moreme ba dule ba go lotile mongaka ba go šegofatše ba go godiše ba go fe kokeletšwa matšatši a bophelo gore o kgone go tšwela pele o thuše setšhaba sa thulare se tlaišegile se kgakanegong malwetši ke malwetši mathata ke mathata ka gare ga malapa ba hloka batho ba go swana le lena gore le tseneleleng mo go bona le kgoneng go bantšha ka gare ga tebetebe ya mathata ye ya labone ye ke dumelana le wena gabotse ba nna letheka ke bothata letheka prof a gona molato mongaka le sepeleng gabotse selemo goba mariga dula le re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM, your friend to rely on. Tantala